bene data namwe bashiki bacu ndabaramukije mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo. Nkaba mboneyeho kubamenyesha ko ku cyumweru tariki 2 z'ukwezi kwa gatanu guhera saa 4 nk'uko Imana yadushoboje kubona ibikoresho bikenewe, hazabaho serivisi y'ijambo ry'Imana tuzakurikira twese mu buryo bw'ikoranabuhanga nk'uko nabivuze, guhera saa 4 kugeza saa 6. Imana iduhane umugisha.